tuni keiman kalunga ka pogi seido thedinga ka umzi in pathin ka thangwa e selo de ka ti ahin asuna zanin kalungin atham den zingin ki het mo sa de ka gut wangin selo thelo dana ka gi gel phanin tunin ka ngailut kanami pite ko ma ka hin se hi i het bangun me tarik thuma panin mail heite to ihung ki boyun mail heite khuna kun in hu i chanun in le lo gam le sit hu le vengi chanun thisan tam ta mi li tam ta isengun tu ni chanin hiti chun hin hu lungleng vai ta in hin hu in mang to nei ka seinom pi pen ta ju hi che hi kumhung ki chai di ko ni tan jingka dai tu ye hin thingna lo na dai tu na chap noin mole langi vele me kain phalbi hung nai tan phalbi teng in sungai supi ngai ne zonga sang di ji nei amolem sa ho ngai ne zonga sang di ji nei chule e ho ta san cha tia dia kum khat sunga ni kholopi pen alin ne ben in nga lel jing Christmas zonga hung nai ta nei ahin la mi tam ka lung op kai na chu hitabang galle to laya idi zong Christmas ki mang thei di nam abang kim khat in tukum Christmas ki mang lo di hi a TV ni ipizi nam ale tunia ka do nom chu mail heite ji a ipi i chan be na lai ding ham in le lo nei le go supi it lai hin khu taw ta i chan zo nung wa tua Christmas ong i chan kit go na lai ding ham zaum ta pastor ho na tong ho bung lam kai ho chule nam lam kai ho ki gel phau hete idia lungneu ji hi vem henge front line asuna zanum lowa volunteers on duty a buwa thilung tam ta mong a pho lawa ki jam na lai in sungmi tam ta in angai lai hin ho chan ta iti hon hi chu ho chu ki het mo sa Christmas ki pa ta man thei diu ham iti diu hi henge ahin la ikido ono mu chu ku ki zo ta san cha te in mail hete to akido ziun athia mang tam ta ziun tukum Christmas mangnom le jong le amang ta pu ve tia min ei he di na deivam ahi lo le ku ki zo te in mail hete le state government a kona gen thei ha san tam ta to zong le lung thalawin ata san naw tu da tumin Christmas ki pa te amang ve ati diu i deivam ki lenu hite ta sanna ikibul phunaw akichi angain ade na ngaya supite ita sannaw ade lawzein gule bangin huin amut mu na langa I on lele jivini tu le tua e hodin munto kituin bible ai mu bangun Daniel le aloy ho Sadrak Mesak le Abednego ho loi chunga ngo na le thetna thi chan ge dia punishment me kong sunga lelu dinga lai wa ama honi pi seiwa voleng pa nang ma ang sunga kunin pathinin e hu hing diwa hi I ham tin e hu hing hi zong lew hi china pathin milim sim thu ma sanga hi ka bo khu wa chi bai ka bo lo hel liu a hi ati vin hi hi ti chun me kong sunga le lu zun me na ka thei pu vin hi mi thum ki le lu la chun mi leung mi ta vin hi pakai pathin ata sang bang taun pin adin pi ta vin hi me khojing zong anam pu vin hi pathin pizala hu hing a hi ke u hilawin leng pa in zong amma ho pathin chu pathin di ta mong hi ti a hedo in aman zong akisanin gam sung chu ki khial na ta nei vo ku kite hitabang pathin pi na chu e ho dia lawa na ngai to ham Isak pathin Jacob pathin Abraham pathin ho chi hi lo ham Christian khat hi na poi mo pen chu ta salamian lang sagao lam hi jong le isu chat na diu chu ta san tai lo dang lo hi hi chi mai le thing bul song bul ho jan na ta san na la kang gul Christmas man lo di pakai e hu hing pu hung pen man lo di ti thei diu ham a hin la thil hi a pha dung zu ya ke thi mangai kumdang banga ne khom ichip gol si zan len khom cho je jo bol jong a kiti di poi a bol num ho dia jong kham hi di po nei chule na gel do am sopi thupat laya ho in na kai nom lo
Christmas ki man tiang zong le amin mai maya na man ji lai chu mi pi zan leng kho ma chi lawa ina nom ta mei phu ni ki oi lai ya nom selan lai chu ale Christmas ipidinga man lo di iting ham akhat na Christmas man nup lai ta ki khop penen min e hung bulu le hoi lang ki suding ham Christmas imanding ta ji wa chu tu le tua hi Manipura Center Armed Force sipai sang somget wal umahitan gal lai a hi je in central state government ho officially a rikho si bol diu Christmas lungmong sela ka man theina ding wa tia sipai ho security le protection din nei pivin tia ithum diu hi ji chu government a kuna security ithum wa Christmas iman sunguwa mei leiten hoi lai ham kana e su boy le hi chu e hodinga state government le central government kidin pi nadinga man cha phata apang ki the hi I ham tia security le protection e pi nom lo zong le van no in themu e chan lo diu van no in India le state government themu chan diu hi chule frontline volunteers duty po ho zong nidang sanga hoi zo cha ilam kai hon atil hona aneiwa chule nam pasal hang san volunteers hon Christmas ka jaw poi tia hla set na le lungneu na anei lo na ding wa pathin hla cha hon til hona le taw pin anei wa ngai ani na mithi nei puma iti Christmas ki mangding ham athi ho chu nam pia dia thi tawin I le ngai le zong leo hen nung ko ki thelo ai tan athi san lo nu zong athon hi ponte ahin athi ho ja e ho ahing lai cheng mason theilowa I den diu zong chu ung di kit lo di hi su pite ama ho nu ma chol do hi tawe nam pia dinga ki pidu hi tawe bible in athi sa ho na ka pi sang win nang ho ahing lai cheng se ki ka hu to un lang ki ngai lu win ati bangin ama ho bungin athi sa ho zabo na le gel do na in ahi thelam danchin condolence service ki manghen lang intina candle lightning ki bol hen lang ki zo cha te chen na zo se gam sung zo sia candle lightning ki bol hen lang ammo ho zabol na vet sa na in ki bol thele amho hlau hlan jong lungmongun tin kichol do win te ti ta asan na kan ni athum na Christmas ki manga iti katsa kanaw front line duty ka po sa adingham nam pasal nam pi ngai lu pasal hang san tam pi au me hitabang ma chu nang chapa jong pasal hang san ahin anu apa api apu au anaw din Christmas hizong le lungneu lawin duty ponan te tin kata asane galaya hi sacrifice na baya lungtu mol so na lo hi Christmas laya volunteers hojong pathinin piding koi machana suling zo loading hi kata asane ni alina relief kema ho iti diuham relief kema ho jo koi ni hi sa ham relief kema manuwa michum ni hi sa ham henge sila chen pon sila dang ho donation bola chule civil society organization on an ahoy na thei pe na hin gon diu he henge a hu aveng ungai le unte hi jong le atil holding angai ruding nang le ke yum chula la sempan nang lai zon ke lai zon nang mit li chu ke mit li ati banga ikithu tu dil diu he ale Christmas mangdi hitalewen Christmas ipiti man diwan tukum Christmas is turning point teacher revival ilun sa ungai hi kukite he pathinin evil lo na asot tai pathin hagawin evil lo na asot tai ichon se now ipondo dingu lungtheng sela ikipi la diu confession i bol diu hi
pathin lagawin pi nam mi te chu koi man asu ling zo lo ding hi pathin lagawin ei dal ha ji wa I husungu hobung sung nam sung go hi phungle changa ki bung khen na zat lena ma ki hentel na ki mithim na ki thang set loi tum sim ki langkhin ki ngailu na lo thu adi akitan lo thu ta ki sei ta lo ki changwa choi hi tabang se no hin ilon khumo hi pathin cha hi naw lim jing jong lang do zo lo a hi tai su pite hoin da ging hoin so ki khom di talo pathin thu adi an adi na bang ta koi man sei talo ei ma lungel to ki tu lai bo ki sei tai nam lam kai hon pathin bel talo sumne pai zo bel taw mi mal phat chun ding bawa nam pi na tong tam ta ho na tong pathin la cha ho jong a o udai ta I bible wa ki mu galzo na ki ti zo si hu pathin zaw lo na khat chaum lo e pathina ikipi la uwa ama ilam kai sa te ngule hem le thal jong ngai ta pun te chule pakai nang lung lai ne ding a hi po le su gim na jong ka sangui tia pathin I bot diu hi la simpa na simpani patin lagawin evil tingule in nampiu knowin tin hingin tin ki ngailu na umintin lungkhat na umintin imalam zosia pathin ilam kai sa uwa eho anunga ichi tingule pathin pina ichanding hi itaasan naw ki bulphu ite taasan na beyin so cha na umpoi pathin pina umpoi